Uthe lenze njalo ubaba uthi kanti kulabantu yini uyabuya lapha ngithi thina sesitshaywe lizulu la. Masitshaywe lizulu sekuwisa amabhreka, sekutshisa ama-TV, sekutshise konke la, utshisa lama-door amabhreka la, labe liphuma kade kulewaya lapha phandle la. Tshaya iwaya lana chaya muncancisa lahlelale. Abantu abangale abathi balibona liphuma lizulu shaya lamalanga lo. So viki yonke nje. Ngingaqamba amanga vele ngingaphongukuthi ngezolo ngoba ngiye ngisho ukuthi isintu ngenjani mina ngaphongukuthi njengokuthi into waza kuyibone vele okwazalwayo. Ngangiqala la ukuyibona khona. Ekhaya lihle godole ngihamba kuphela nje. Ngaye bangifakele isihlahla ukuthi ngibe nathi. Andibona isilele khonapha isayidi ey'kwanyana le. Yebo buhlungu manzi ukudla so kuyabe ngathi into engalayithi utshani so egangeni futhi lakho kwenza njalo so isayidi so ngiyabe ngisithi manzi yikho lapho engizithenge esifubeni iphini. Amanye amaphilisi ngomunye usisi wami bawethe kwatshaya lizulu bathi kuthiwa benceda ukunatha nje ukuthi uyaphola bathi unathe lochago oluningi. Abanye babesithi natha uchago oluningi, abanye besithi nathani.